ҳаматон салому алайкум дӯстони азиз, шумо дар канали Taj Авто қарор доред. Ина бардорам мошини фурӯшӣ. Вақте лайк мезанем, видео падилиса мекунем, чике мошин дака бошад, дар комментарий менависем, мо ҳатман ба навор мегирем. Ки карнавал бардорам, мошин вагони соли 2017 мотори 2.2 дизел бардорам. Мошин авзо мекунем, хушрӯ локне. Ҳоло ки балонош дискош нав бардорам. Ина дута дара без ключовой даступ. 4 электропакет. Мультирул, коробкаш автомат, салонош, кожини салон бо мани чихолаш биад мягкий хушрӯ даст бардорам. Обогрев сидени, охлаждени сидени бардорам, старт-стоп, зарядка ҳам медодаст. Пробегаш 212 000 даст. Дарошам электрони бардорам. Ай дасти киме? Дасти ким даст? Ҳолати салон боша. Карнавал Пистон бардорам, мана марҳамат. Кия карнавал. Мошин биад тоза некун. Чихолчаш неки ахони мягчи зӯр даст. Монитор старт-стоп гуфтам. Ина нархи чанд гуфтаси? Соли 2017 нархша 200 000 сом гуфтасиам бародаро. Ина бо савдо ка метиҳам. Номертон ҷайме? 93 101 0022. Ина хердоро бошад, марҳамат бародаро. Занг мезанед, мошина савдо ка мегирад. Рафтем бародаро, лайк бизанед.